ate kabiri 5 nani tali kwira mwata okule ali mu Bugiri municipality ku bwemupi alika yali kuvugana ni nani ni ate kabiri mu opposition mwenda kuba mutya basalira wa opposition kai muri kumutako wa opposition mwandi bairenga atenga kwolo Kyagulanyi ede yanonekeza abasalirwa akalulu anti kati Kyagulanyi alini bwemupi babiri aba mulyamu olukwe uva ku bino ebyabampuuga abaani abo lutawuli mu kibiina aya abantu bwe yayita yateerawo omubiri nga tetibali mwene UP amala bamulyamu olukwe abo tulina obatoolawo kyoko Asumani yena alimu abo Asumani alimu abo asooka yali Kasano Wadri omwidukira bulungi mwaluwa yayitirayo n'abaana befe bafiira yamala yatuka parliament yefuula aye ekyobulungi nti akalulu akaera kuti yayira bamukubira yakalulu so Asumani basayirwa yena etulyamu olukwe tabaire muteesa mubi nti lwaki timwogera naye nga bwali wa opposition ate muli kwenda kusizikula NRM yena alina okwogera niife kuba ife tuyiri nti Bugiri municipality ebyalo 19 zirawo NRM asobola atulye so oba yali oba asirawo ekyo kifo kyaife tujakiwangula mukubona okukwenteekateeka bwedirenga yo coordinator osubira mujja kuwangula bifo bimeka mu district ye Bugiri kungotereko bwe mupyo tereko bwa 5 otwaireko bwa meya biki muha Bugiri district ya bifo bingi bitujja wangula obwa meya bujja kujera bwanuko ekyo tobuuza kati udingira municipality ye Bugiri ulingire tawunika municipality ye Bugiri yali mu Lubavu Mali yali we FDC Bugiri yafuuka oti Kampala Bugiri bwe yayidye mu meya we NRM mulikiriza Bugiri saawa eno buli luguudo lwogema ku maadi mere gatenga mabutenga mu kasasiro tobuuza ti Bugiri ni ekyo todaga kubuuza tukireke ekya meya kya wa municipality era ko ba meya abatawunika luba tali kwira luba aliwo boti memories no peresan no pere ni ba candidates basatu abali kusaba card none yali ku ID eda ku 5 yabulya ekyo 10 ku 10 MP wa municipality da kuba wanupu ajja kuba wanupu omani MP ajja kuba wanupu Bukoli North ajja kuba wanupu nali yakoyo Bukoli North ni ayagala Kijamali abali kutubona abalungi tulina omwami gwe beeta Manisuli Mpanuka Manisuli muganda wo yali mu police nga yereza government tikiboneke bubinga iwe oli kuka yoli otoli kuba muganda wo muganda wange yali mu police team lala baba yatuzaala abaana bangi kwa yali n'abakazi mukaga yatuzaala abaana na mukaga kwendo gera wana 3 tuliwo tumoga tona twena aye ku baana 3 abiri n'abasatu bali mu police muze yazaala abaana na mukaga 10 bava mulamu obwensi basigala sena mukaga kwa 3 bina basatu bali mu police kati niwo opposition mu ngate bali kuwereza government ya NRM abiri n'abasatu bona bazaira abaana abayibwe n'abesimba ku ma university agenda kuba good president besimbira ku opposition n'abaana abayibwe kuba kagandi batabani baife bageza kwenda kubengiza mu police era badema kaiti tusobola kujako bati wabaganda baba police bawulira ati kabiri ate moto waife kaine coordinator wanupo tiba chiwulira olwede bachidi